Pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu Happy Wheelsa. Danas ćemo igrati Happy Wheels i idemo na Bros level. Vidimo se u levelu. Evo ga ljudi, neki glas, briki, šta je ovo? Sve deblja stakla idu. Prilijep mi čovjeka, idemo ponovo ovaj level. Hajde, prolazi. Bježala. Ne. Otvori se. Tako, neću. Ne može ovaj level. Idemo ponovo pokušati. Juriš, ovo je najlakše. Ovo je lako, samo što me zabolilo sad. Probat ću još samo jedno. Ne može ovo. No, šta ću. Idemo samo pokušat. Zapirat ćemo, ali nužno imamo drugog lika. Jep. Evo ga neki čudan level. What? Šta je ovo? Alo. Go home. Contact. Kontam ja trebam ići neđe kući. Evo. To. Ne. Eno ga cilj. Nije teško. To. Ne. Profuo sam. Sada ćemo probati s nekim drugim likom. Ovo ćemo završiti. Ćemo tebe. Ne. Ja mislim da znam koga trebamo izabrati. Tebe. Dole. I evo ga, pobjeda. Uvijek znam koga treba izabrati. Vidimo se u sljedećem levelu. Evo ga ljudi, uzeli smo neki level, šta je ovo? Running Hotel se zove. What? Stvarno? Samo ovo? Nabiš, idemo na sljedeći. Evo ga ljudi, izabrao sam ovaj neki level. Run and run. Piči! To se je skočio. To je mrac. Ponovo. Ne. Sine, što vam tu rodi? Nemoj frklat. Ne. To, prvo me harpun. Sad je pogodio sina, ali nema veze. Boli me briga za njega. Tata vozi. Što? To. Ne vozi, drži. Ne. Vozi. Ne. Sam ne ovo. Ja sada vudan. Kudan sam? Vudan. Ovo treba. Please. Ne, malo nam je falo, idemo ponovo. Go. Biti naprijed. Ja mislim da se sad iza nas ne stvaraju ove... Ne zabavim. Ovaj level, dok ne pređem, ja se kontinuirati. Haj pić. Ne, profuli me.
N. Ajde, ide. I 2. I 3. Ajde, ovaj se level može prijet, lahak je. Možda i nije baš toliko, ali ne zi. Ajde, piću. Ne. Ponovo. Znači, ako hoćete vidjeti ove levele, don't move. Dakle, nemojte se pomjerat. Odite na kanal Genius Gigate, tam je on snimao posebno sve za don't move. Imao je jedan klip, skoro sam je snimao don't move. Levela na ovom... Dobro, ovo je zadnji. Zadnji, vidim. Predzadnji. I sad je zadnji. Harpun me nervira, tako da ću vam morat još igrat. Pisat ću vam gore, vi ćete, ne znam šta ću vam. Kad video bude, pisat ću vam da je sniman sa actionom. Također, kako imate ideju da vi snimate, skinite također ovaj program, predobar je. Nisam još ni sina izgubio. Dobar sam. Sad ću ga izgubiti. Sad ga gubim. Please, nemoj past. Kažem, please, nemoj past i padnem si. Neću gas. Ko, tata, nije, on je dobar. Please, To, victory! Sam rekao da ćemo ga preći. Idemo na sljedeći. I ovo je vjerovatno sad zadnji. Sad samo da mi je probat ovaj zadnji level. Šta je ovo? Šta je ovo? Moram pas dole. What? Šta je ovo? Dobro, gotovi level. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Lajkujte ako vam se svidio, subscribeujte kanal, posjetite Facebook stranicu. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!